siyafana nje ungishopha ungihlukumeza ngenxa sebala lami ungibiza ngamagama unyukubeza. Ningizimu Africa worldwide mhlaba wonke jikelele siyabingelela Dumelang Bonjodi Matekwane Demasheroni yendai lamigama ngingo MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo mfanele wase NTW no divorce women nawe Dali hey woza namhlanje ke se Adams ngaseposini Ningizimu Africa kwaDokotela omkhulu inyanga eqeqeshe kakhulu abantu abasezingeni eliphezulu naseqopheleni eliphezulu nabanedumela ngomsebenzi omuhle nje wedlozi. Lo mama ke ungumuntu wesifazane ongusomabhizinisi ozimele enhlakeni eziningi ezahlukahlukene kodwa akakhohlwanga ukuthi isona siphiwo nesisekelo sawonke lamabhizinisi ileli ithongo nedlozi alihambele amazwe ngamazwe kodwa engakhohlwanga ukuthi manje ephumele kwamanye amazwe akaqale edle impande yakhona lapha eNingizimu Afrika waya ngokuya wanyukele eSwazini esuke eSwazini kanjalo uzosilandisa ke ngakho konke kodwa ngiyafisa ukuthi kuloyo naloyo sibukelayo njengalesi sikhathi aka subscribe a share a comment usitshela ukuthi wena yini oyizwayo enhle oyifundayo nje obugogo ekhuluma noma yini oyizwayo enhle ezokusukumisa ekhaya nawe uzoyithatha la endumbeni yakhe esigodlweni. Wonke ke ama province wonke amazwe enhla nasezantsi entshonalanga nasempumalanga isho phesheya kwezilwandle nonke namkelekile esigodlweni sakwaMngoma. Lana ke sikhona sikaDokotela uDlozilabadala uMakhosi Mngoma oqeqesheke ngobungoma wanyuka kanjalo ngoyigaba zonke ongambiza nje ngeqholo uthi futhi uyinyanga. Gogo asikwamukele ku Siyaviva TV1 bese sikubingelela sithi naba abantu bakho sicela babingelele emakhaya. Yanibingelela kakhulu umphakathi ngiyabonga nawe mholi mina ngizokubhiza kumfundisi. Awu suka Ngikuphakamise kakhulu nasethongweni lakho nokusihambela kwakho. Ngiyabonga ngiyanibingelela kakhulu umphakathi nonke nibingelela uMakhosi Mngoma osendaweni yase Adams eposini kaMcineka okokuzalwa osuka endaweni yaseMbombulo. Gogo ngoba usushilo ukuthi usendaweni yase Adams eposini kaMcineka kodwa wazalelwa eMbombulo kodwa ukusebenza kwakho kula eAdams. Ngiyacela ukuthi usale usipha nezinombolo ekuyizona zona esingakuthinta kuzo masifuna ukuthi uhlolele ngocingo noma senza ama appointment okuza lapha ekhaya noma kunemibuzo ethile esifisa ukuyibuza ethinta ithongo. Inamba etholakala kuyona ithi 078 544 1736 078 544 1736 injalo ndaba. Hlabela phambili ke Ningizimu Afrika la ekhaya sifice kunamathambo safica kunesibuko safica kunempondo safica ibhodlela ekuthiwa elamabutho safica iwasho ngimithi yahlukahlukene sifica amakhandlela ngibona ikhandlela eliblue ngabona ikhandlela elimhlophe ngabona ikhandlela elibovu ngase ngibona ikhandlela eliyellow wonke anezinto azimele. Mhlambe gogo usilandisa kafishana ake siqale kuleli liblue limelini. Leli khandlela leblue limele ithunywa. Mangikhuluma ngethunywa kunabantu abasebenza ngomoya ongcwele. Okay. Ingakho sesebenzisa ikhandlela lezithunywa ukuthi ongena la esigodlweni enezithunywa asifike iconnect nezithunywa zakuleli gceke. Ngiyasithokozisa kakhulu lokho usilandisa futhi kafishane ngelimhlophe. Elimhlophe nje limele inhlanhla elimele ukukhanya kwezinto zabantu nje. Naleli bovu njengegazi njengalombala ekuthiwa weValentine. Abantu bayafika la ekhaya bezocela usizo kodwa benezitha benezimo ezingabahambeli kahle kunenhliziyo kunemimoya emibi ebakhungete kufuneka sibambe siyehlise ukuze baside. Bathi yelo sama mase sifika kuleli yeli ikhandlela ithini into la sangene emadlozini galakaca sikhuluma nabadala basemakithi eleyidalo. Ngiyasithokozisa kakhulu ukukhuluma nawe silandise kafishane ngokuqeqesheka kwakho noma ungesezongena ekuthenini idlozi likhambise kangakanani kodwa ngiyafisa ukwazi igaba zokuthwasa zakho ukuthi zingaki mhlambe sinye zimbili zintathu igaba zokuthwasa kwami ngokuhlukunyezwa idlozi
kodwa ngeke ngisho ukuthi la ngihlukumeza ngoba la ngenza nga right la liqeqesha la ngikhulisa kakhulu futhi ngasikhalela isikhathi engasimosha ngingalamukeli idlozi kuthiwa ubeyintathu baba kuthiwa gogo uye waba nesikhathi la khona umuntu ohleli kwi-wheelchair ngenxa yokungafuni ukwamukela nomndeni wakho futhi ungaqondi kabanzi ngalokho mawungaluleka umuntu osekhaya onenkinga yegazi elingapheli ophayo sehamba indawo eziningi uyakuthola ukuthi lento kuthiwa yenziwa idlozi omunye usenqindeka imizwa akasakwazi ukukwenzani omunye uphithanelwa yikhanda ziningi igaba ezizimpawu omunye uzwa kukhala insimbi kukhala endlebeni zakhe ungamluleka uthini akasukume ngokusheshsha noma lento kubalekile uyihlole kangaka uzothola ukuthi iyona ngoba kwesinye isikhathi uzothola ukuthi ipoliyane noma izizwe engakhuthaza kwiNingizimu Afrika angikhuthaza ukuthi abantu bahambe bayothwasa ngoba mina ngaba isangoma okay kodwa engikukhuthazayo ukuthi awukhoni ukususa inkinga uma ungafuni ukuyisusa ngaleso sikhathi esukikuhlupha ngaso ngeke isuke kumele inkinga uyisuse ngesikhathi esukikuhlupha ngaso ngoba idlozi liyakhona ngempela ukukuhlanyisa njengoba usho baba Mapholo liyakhona ukukuhlanyisa kunabantu abacisha amaphepha ngenxa ungafuni ukwamukela izinto zabantu abadala liyakhona ukukuhluphekisa ungabi namali ubukwa abantu ubukwe izwe ufane nomuntu ongathi akaza ahlakaniphe noma afunde liyakhona ukulengisa certificate zakho zo standard 10 zemyezane ufake amajazi amnyama agcwala udonga kodwa ungawuthola umsebenzi ubanjwa abantu abadala ngathi emphakathini wakithi kubiza ukuthi umuntu inkinga isuse esuka idala inkinga kuyena ngeke isukele inkinga noma ngeke uvule umnyango ume phezulu kakhiye kodwa ume phezulu kamata washo ukuthi kukhiye ngaphansi kwamata kodwa sewuthi wena manje ngicela ukuvula umnyango ngeke lesilo sosicapha sivuleke kubiza ukuthi ususa inyawo zakho ususa umata ubeke eceleni uthatha ukhiye bese uyavula umnyango ukuvula kwakho umnyango kusho ukuthi awusezoshiswa ilanga nomnetho imvula ungene ngaphakathi ukuze usinde abantu abahlushwa idlozi abalamukeli idlozi kwedlule kuleso sigaba esuka sikuhlukumeza uzungabi namendo uzungabi namkhonyana uzungabi nampilo uzwe uzale ingane ezo5 uhlele ekhaya wenziwa abantu abadala bavala le yanto eyinjabulo kwena ungabi nalutho silandise lana dlozi labadala ngoba namanje sikhuluma nje bakhona abadala balalele futhi bayabuka ingane yabo ithula umsebenzi eqeqeshwe yibo ngawo asibuke lezi igaba zontathu zokuthwasa kwakho bese sibuzana umbuzo ukuthi ubushintshana negodle eNingizimu Afrika yini noma kunohambo ke walithatha bengihamba angiphelelanga eSouth Africa okay ngathwasa nje South Africa bangisiza for ukuhamba okay ngakhona ukuhamba ngakhona ukuphila ngakhona ukuthwasisa ngakhona ukulapha number 1 jabula ngathi sengiyinyanga la ngikhipha la ngifaka eSwazini amantambo phansi le ngibela ngafika esihluthi kanga ojombo umfule ematambo kashona phesheya phansi kwentaba emahlathini la ngihlupha ngathi ngiqedile la ngikhipha la ngishonise eMozambique lathi awukaqedi shona kanye mbane kamaphanga ngaphinda futhi ngayothwasa khona shuthi wena ugogodile ngokwethongo imfundo yasedlozini ayiqedwa okay cause nje manje sengisebenzisa iTanzania ayiqedwa imfundo la enyangeni awusoze wazi wafunda wathi ugogodile sewazi konke mawuthwasile lapha yawamba ucosho lonye ulwazi nento enginghluphe enhlizweni yami ithi izwe lethu selihlangene inhlanga eziningi ezihlangene khona ezinye zifika nokuthi ziyalapha uma umuntu eseshawe ngomuthi wangaphandle ngifunda umuthi wase South Africa kuphela angisakhona ukwazi ukumlapha ngenxa ukuthi angifundanga ngiyakuzwa mina so manje ukusabalala kwami kusekutheni ngizokwenza kanjani ukuthi abantu basinde efweni ezisuke ezibaphethe gogo asihlabele phambili ngokuthi ngithi kuwe ungakalivumi idlozi ngoba inhloso enkulu namhlanje ukuthi sibukise loya ongazi ukuthi izinto zakhe ayilungi zibanjwe ukuthi unqena lento yokuthwasa hawu ngathi sengiyabona ngikamabani ngifakana noyebovu ngifaka imicako awu nanka amabhayi
Hawu ngisithola nini uyayibona indaba so ngifuna ukuthi sikwazi ukuguqula lelatshe ayibophe kulo noma lela findo alokho ayisikonkonko kulo abone ukuthi lento iyahambeka futhi yenzeka ake ngibuza izinto nje engazi ukuthi njengomuntu ongakukhonzile ukuchoma awuthanda ukukhuluma ngazo kodwa siye sibone emaqembini amaningi omculo unesandla kuwe engena kwabalula ngoba inhlosa kuona ukukhuluma ngawo right now asibuke lento yokuthi phambilini ungakalivuma idlozi wawunezimoto ezingaki umbuzo wami oqala loyo owesibili njengoba usulivumile zingako nazo yo abamapholo ngangena lutho angena lutho ugoloza ubala nje ngangena lutho ngangidle emgqomeni kaDoti ngokudumile nje abantu abaningi babengazi bazibasho bathi sasikubalekela ngesikhathi uhlupheka kube buhlungu kumina ukuthi babe ngibalekela ngesikhathi ngingena lutho omunye umntwana ucela uliftik uthi hey wena lo sibamba ke ngibe ngithenga imoto i20 wena lo sibamba ke i20 hey yazahle imoto yakho but engiyakhumbula ngihlangana nawe ebridgeini ngikubalekela angijwayele ukungasiza umuntu kodwa lo yangamshiya ngoba usefuna usizo kumina kodwa wangibalekela ngesikhathi ngihlupheka so ngalesikhathi ngingakathwasi ngangingena lutho ngokudumileyo emhlabeni wonke kaNkuluNkulu namhlanje nginemoto ezo17 nemoto ezo17 emva kokuthi wamukele idlozi emveni kokuba ngamukele idlozi ayi asikhulume ngalento esibona la egcikeni kwakho sibona abantu beshawula yini bezela kuwe wenza ngani abanye bethi bona benza ngento ngesimo sento ukuthi wamukele idlozi babumapholo ngathi kuyakudinga nokuthi uhlakaniphile yini because mangingabekisa njengokungadadabuzi if umuntu edayisa ama-apple umfana lapha eThekwini ethi ayabanda ngeshumi unkosikazi ohlele esithebeni oquvile othula othedu balalela umfana othi ayabanda ngeshumi bazohamba abantu bayothenga ama-apula eshumi ngoba kusuke kwathiwa ayabanda kanti wachele ngamanzi lo uqubele lapha yana uhlele etafuleni ulinda abantu abazozakela bayothenga but abantu balandela ishumi la ngifuna ukuyakhona la ekutheni kahle nomsebenzi mase ufundile wagogoda esikoleni wawufuna uyayufuna umsebenzi awuthi ngoba usuqedile esikoleni sewuzohlala nathi njengoba siphiwe umusa wokunikezwa abantu abadala umsebenzi sekufuneka thina umsebenzi esesinikezwe wona sufune umsebenzi okuwukuthi gezeka thandeka donsa imali donsa inhlanhla ngoba idlozi mali kunikeza 100 rand le mali egcwele laphansi ikhokhwe ngabantu mali kunikeza 100 rand idlozi lazi ukuthi likunikeza imali ngoba lagcina lona lilobola umfazi ngeshumi but alazi ukuthi isinkwa seso30 rand namhlanje so abantu nje bobabona begcwala balandela imisebenzi engiyenzayo bayatshelana ukuthi ngiyalelo ubani wakabani wathi lekhaya kuyahlolwa ngiyalelo ubani wakabani wathi wasinda lekhaya kwalasha uma wakhe kwalasha ingane yakhe shothi balandela imisebenzi ngoba kubona ukunyanga sewubuthathile kumele libe khona iqiniso olenza kubantu Dlozilabadala gogo uMakhosi uMngoma kunala ekuke kwavela khona ukuthi wawuthi mawuyibona lento bese ufuna ukuyihlebela abathile la ekhaya bese bethi sengisho ke abakuzalayo isho sengayena uma wakho no babo wakho noyihlo kodwa ababe ingxenye yomndeni babethi hayi akukhosa ngoma eseke sabakhona la ekhaya bekhohlwe lesi sibonge esikhulu esithi Mngoma ukuthi kwasona sisho ukuthini siyisiporofito namhlanje lo Makhosi Mngoma ungumngoma oqeqesheke ngokwanele ukuthi ukwazi ukwenzela abantu amathenda ake singene kuwo kamathenda uyaqinisekisa yini ukuthi abantu abahamba ezinye indawo ngeke bebhide nomuntu ophuma kwesakhe isigodlo ngumuntu onawo amahloni ngoba ngithi noma ngenza into ngithemba kakhulu uNkulunkulu ukuthi uthe la kuvalwe khona yena uyavula
so manje ngisebenza umuntu ngithi ngomsa wakho Nkosi izokwenzeka intando yalo muntu ngomusa kodwa wakho even sebuye bonga athi ngiyabonga mina ke ngathi kumina ubonga kumina ngithi bonga amandla kaNkuluNkulu ngoba ukuba uJehova wayengalakhanga ikhambi kabe mina ngikwazanga ukuphilisa abantu kodwa engxenyeni yabantu abaningi basizakelile la ekhaya balithola usizo baba right abanye banama truck abanye banani kodwa emathende nje kakhulu iwona ngidila kakhulu nawo asibuke lento yokuthi ke kunodadewethu lapha eDaladini ngo12 ebusuku sithi nje abadayisa noma ke abasebusinessini leshishini lokudlulisa ithempeli likaNkuluNkulu uma efika kuwena emini ethi gogo ngizwa kuthuba geza kahle abantu ngashawa umhlaba kwaze kwafika la isigaba sithi ikhona into engangiphilisa ngoba isiyamukelekile kwamanye amazwe ngifuna nje ungikhazimulise bese izinsizwa zakwabo zingithenga kakhulu uyethini ugogo kulelo nxexheba but bazi bayafika uke wafika odayisa ngezinqe izinqa nje lezi ziyadayisa besuke eGoli bafana kobe niyezwa likhona ishishini angithi sifuna imali but kushuthi sithola ngendlela sigula ngendlela sonke siyagula but sigula ngendlela ehlukene yes yena waye edayisa ngomzimba bamfakele le nto angiyazi ukuthi yenze kanjani but owamsebenzi mina njengenyanga kahle akukona ukuhlulawula umuntu ukuthi ufuna ukwenzani ngempilo yakhe but mina ukumsiza kuloko yes ngingumuntu ovusanayo sometimes ngithi kodwa lokhu ngathi akusikona okunikezwe ngabakini ukuthi kwenze kodwa isikhathi esiningi labo bantu abenza lezo zinto abafuna ukuhlola yes bafika bazocela umuthi futhi mhlambe bangayichazi into yabo ukuthi ngifuna ukuhamba 4 5 4 6 7 8 ngivelele ngo12 mhlambe ngosuku kunzima ukuyichaza leso simo leso ukuthi ufuna ukuthola abantu besilisa mhlambe abawu10 noma abawu5 ngosuku kodwa mefika uzothi anguthola umendo nabantu mabesilisa bangishelishi yena uyazazi ukuthi ufuna ukushelwa ufuna ukunaka ufuna ukunakeka sengizothatha umuthi ke Makhosi ke ngimnikeze nomuthi wami la kuthiwa umaphiphi inyefu endodeni engaqonywa engaganwa engashadi noma intombi engalotsholwa engenzi lutho ngikubiza ngomaphiphi inyefu ngoba uyakwazi ukumwasha lo muntu bese ivuleka le ndima ayisuke ifuna ngaleso sikhathi ngithande ke kodwa ukuthi umuntu kithi awihlole inkinga yakho kodwa isikhathi esiningi bayabaleka laba benza lezo zinto abafuna ukuthi bangenelele kuleko ekuhloleni bathi asicela umuthi bese ke ngiye chemist nginikeze umuntu umuthi lo wasuke ufuna gogo silandise ngamathambo sifundisana nendlela nje kuphahlwa ngayo manje uwasebenzisa mhlawumbe ugogo uyaguqa mhlawumbe uhlala kanjena sifuna ukwezwe ekhale ekhushuzeka ake udlalele leli ithuba elihle ubhekela nangu umfoka phoseka lapha okade ehleli la uyambhekela manje gogo siyabuka sonke ngenkathi umbhekela futhi makuphephethe izosondele insizwa yami iphephethe makukuthi akuphephethwa solawulwa uwe njengamanje kodwa yena nangi lapha zikhala kuye gogo Ningizimu Afrika ke sibukela manje inqophamlando yento yenzeka esigodlweni esikhulu salesisalukwazi esavuma ukuthi siyazi ukuthi isibongo sithi Mngoma sisho ukuthi noma sebephike kangakanani kodwa sona siyophikelela savuka sayeka ihulchair sabuyele inyaweni zaso sasuka lapho sahamba amazwe saqeqesheka ngokudlulele asikuphi ithuba gogo Insizwa yami ke bayiphonsela okuthile Isalukwazi sithi sicela aphephethe yadlala ifilimu mhlambe bengizocela insizwa yami ukuthi ukusondela uguqele eduze usengamthinta lo yagogo noma engamthinti No amshiye kanjalo lo emshiye kanjalo loyo insizwa yami nayi lapha iyaphephethe phansi
nabovuka bhodisa ofika bosontana bokugona yakhuleka bokhokho yakhuleka ngumfana yacela ukuthi bona phezulu kwempilo yakhe sahleke salikwazi sithule sibhekile thina emakhaya insizwa yami ikhala kuwe eParliament kuya withdraw ithini insizwa yami forward lamathambo athi ebhuti lo mntwana wazalwa embethe wambatha lobuhlahla laphezulu kwesimo sento eligazi lakhe mangithi mina wazalwa embethe wathandwa ngamadlozi lawa asekhaya la kuzalwa khona lo mama wakhe kodwa bekufuneka lo mntwana aphile njengomuntu ongathi namhlanje akanabo abazali noma ngithi mina akakejulelwa abazali phakathi noma abazali bakhe bangawubambi isimo sentomshado kodwa afane njengomuntu ongathi uthwele inglozi kakhulu yasemuva ekhaya ngoba unina omzalayo kwakumele kube ngathi ubethwala intombi ungoma emzimbeni wakhe lengane yayisiphindi izozalwa kodwa yathwela intombi unyanga noma ubungoma bahlala phezulu kwesimo sento eligazi lakhe manje lokayise makaphila athi ke labathambo kumina waphiliswa lidlozi la komalume wakhe akazange aphiliswe idlozi la kubo lezalwa khona ngoba phela kubo lezalwa khona kodwa bahamba basebethwebula isimo sento eyinhlabathi zamathuna ngoba wayengathandeki ubaba wakhe ukuthi abe nento impumelelo amen amen uyavuma khehla uyiphakamise lento ekuthiwa bayithi lamathambo ngabe labazali bakho ngiyabahlukanisa bangawubambi into omshado uthi wena kwenzeka kanjani ngizofakaza nje la uthi khona ubaba bengathandwa ekhaya ngomalume wakho yes ekhaya nje kubo lazalwa khona yena nanokuthi yebo ubaba nomama bashadile kodwa bona mabesekhaya kuhlezi kunalokho kusplita phatha abahlukani kodwa bahleli ndawonye kodwa bona akuhle kahle manje lokayise ebhuti uthi lo moya ongcolela kimi nalamathambo ngabe ngimbamba ngesimo sento oluhlangothi la kuye njengomuntu ozohamba kodwa kube ngathi ubanjwa isimfinyezi noma ubanjwa into ezinkwasho abuze ukuthi kungani ahlalwe isimo sento eqolo kuvuleke isimo sembhobo la kuye bese lento ihambe yomkhathaza into omgogodla kube ngathi na qobo la ikhanda lakhe uzizwa njengomuntu ngathi liyababa la phakathi nendawo ngathi mina ikhona into eyisilwane kodwa isihamba lokayise sifuna ukuyintshontsha into empilo yakhe lokayisaza phuphe kube ngathi uyadla ekuzeni kobusuku lento sezihamba yayo kwakhe into eshisayo la kuye esimeni sasesinembeni sakhe kodwa efuna kumudla njengomuntu ngathi unama ulcer la emzimbeni wakhe wathi umangcole kanti ngesikhathi ngabe lokayise uzizwa kodwa kube ngathi ngabe uyobamba indawo yokuchama kodwa bese kubuya into okushisa esimeni sento eyumchamo wakhe wathi umangcole phela lo muntu ke wabamba into oluthando kodwa lafuna ngathi ubamba uthando luphinde lifuna kuphela endleleni amen amen siyabonga mhlambe insizwa yami manje nje lento ihlala ngokungihlupa kanjalo futhi iqolo nginalo ukuthi ngaso sonke isikhathi ihleze likhona lesinye isikhathi engathi ungahlala wedwa njengomuntu ongathi unosizi nenhlupheko emzimbeni wakhe ikhathi eningi mangekho nje emsebenzini la ngisoyenzendlini ngeke manje bekumele bamba abandlululeke lo ekhaya la kubo kodwa athandeke mina imali ngiyaxolisa khehla lami kusho njalo right kokuba afisa abantu ukuthola lokho kuqeqebulelwa okungaka asibaphi inombolo manje sibaphi inombolo ngiyafisa ukuthi usilandise kafishane in 30 second ngophondo 30 second ngamabutho 30 second ngakho konke nje ukukhona la ngoba amathambo aseyidlalile indima kuleli bhodleyana lincane nje uliphakamise nje salikwazi sami uliphakamise silibona lokho phakathi yokuthenjwe inhliziyo yami
engisebenza ngakho uma umuntu ezofuna isigubhu noma ngimbone ukuthi unawo amasentshana angangikhokhela wona ngoba ngikusebenza nje kwisidawanyana nje sesisincanyana engisebenza ngaso kuyakwenzeke ke ibe khona inhlanhla yokusithola kakhulukazi kubantu abamabhizinisi nakubantu abafuna inhlanhla emathendeni nakubantu abasuke bengawutholi kahle umsebenzi. Ngiyaye ngisebenzise lo muthi kubantu abangawutholi kahle umsebenzi. Uthatha umuntu akawutholi nje umsebenzi izinto zakhe ziqale zavaleka mase ngimwasha ngiyamthatha ngimse empophomeni namaqanda awu6 no sweet electric ipophomenti ngiyakomgeza nentwana encane ke zakhona zokugeza. Lo muntu usuke engawutholi umsebenzi bese ngithatha ingane encane engakathombi bese yamgcaba noma kanjani lo muntu uyawuthola umsebenzi noma ubebizwe kwi-interview uyafika pass. La uphondo lusebenza abantu abanamanzi amnyama. Makuthiwa umuntu unamanzi amnyama usebenza umuthi kuyena methinti umuthi nje akulungi lutho noma ngagezwa noma ngenziwani noma ngahlanzwa ngani kodwa uthothi kulo muntu akwenzeki lutho kulo muntu kanti basebenzisa amanzi amnyama ukuvala emndenini wasekhaya cause izinto ezishaya kakhulu imindeni yabantu amanzi amnyama edlozini ngoba wonke umuntu uphila ngedlozi kodwa once bathatha inhlabathi zamathuna basebenzisa inja benza amanzi amnyama lo muzi mawunethunzi lamanzi amnyama azigani intombi zinakalelwa imendo yazo zibuya ifelwa amakhwenyana bafana bayaphuza utshwala babe kube nje kube inhlakanhlaka kulelo khaya lingakheki basebenza ngamanzi amnyama. Isikhathi esiningi kulolu phondo ke ngisebenzisa kubantu abasuke mangibahlolele ngathothi banamanzi amnyama bese ngithi abathenga ikhanda lemvu ngambe ngiyovala amanzi amnyama kubona noma kulowo mndeni osuke uxakwe ilawo manzi engisuke ngiwatholile. Uma ngisebenzisa ibutho kuleli bhodlela ibutho lenza yonke into liyakhona ukulanda umuntu wesifazane okulahlekele liyakhona ukubuyisela izinto ezilahlekile liyakhona ukukulandela into oyidingayo ake ngithi nje akukho elingakwenza usukudinga because nokulapha liyalapha noma umuntu uthiwa ushawa ngelwane ibutho liyakwazi ukumlapha noma kuthiwa uyaqinisa ekhaya uyakhona ukufaka ibutho uqinise kulelo khaya kodwa ukwazi ukulisebenzisa uma uzoliqhuma noma ulifutha ngolimi leSiswati uma kwalifutha kwaze kwaba 3 days liyalwa nawo cause lakhiwa ngemkhondo eminingi ehlangene so lezi zinto zibuye ixabane negazi noma nedlozi noma nomzimba womuntu bese kuzoba ileli bhodlela leli bhodlela kunabantu abasuke benezitolo bedayisa emgwaqweni abanye benama tuck shop abanye benama tavern benani lidonsa inhlanhla kubantu abayinyanga kubantu abathi akusebenzeki kuvale kumsebenzi kade ngisebenza kodwa abantu abasangeni abanye bafuna abazalwane uthatha umuntu ufuna ukwakha ibandla seliphelile usesele nezingane zakhe kuphela endlini ngisebenzise lempande kulabo bantu abasuke bexakwe lezo zinto ezifunwa ukudonseka kushuthi impande yokudonsa sesibiza ngokuthi umdonso udonsa izinto ekade seyibalekile zaphela kumuntu uma kudamathambo ethi lo muntu zivalwe into ethile izinto zakhe ngisebenzisa amaqanda enkukhu ezalelayo amabili bese ngifuna lehlahla ekuthiwa umlahlankosi noma umlahla abantu ahambe lo muntu ayoxebula lo mlahla abantu ke sibuye sambe siyomgeza lo muntu lo nangalamaqanda lenkukhu sibuye sambe siyomgeza kuyiprocess anendeke uvulela mhlawumbe inyanga othola ukuthi kade lapha mhlawumbe yayidonse ngesigubhu safa sovela umsebenzi waphela ngibavulela ngalezo zinto kodwa ngisebenzise lempande kulabo bantu makhosi. Sithokoza kakhulu gogo
Siyabonga kakhulu futhi ukuthi usiphi ithuba elifana naleli. Ngiyafisa ukuthi masiphetha ukhumbuza abantu ukuthi ukuphi nendawo, uqala nini ukusebenza, iziphi insuku osebenza ngazo, bese ke usiphi inombolo egcineni. Isebenzele endaweni yase Adams, sehle eposini kaMcineka. Ungene ngo left mawuqhamuka ngezansi, ungene ngo right. Ungena ngo left mawuqhamuka ngasehla, ungena ngo right mawuqhamuka ngezansi. Ngene eposini kaMcineka endaweni yase Adams, bese ufuna kaMakhosi uMngoma ezangome nje isikhathi esiningi icula amathwasa. Uhleze kudumile kunemoto egcekeni isikhathi esiningi ubona ngamafreki abekwe lapha ya ophandweni eminyango. Isikhathi engiqala ngazo ukusebenza siqala ngo 7 ekseni size siyogcina ngabo past 5. Kuye nokuthi ke bakhona nabantu ababhukile babhukela ukuthi mhlawumbe basetshenzwe late, mhlawumbe basuka ekudeni. Siyakhona ukuxoxisana nalabo bantu sibasebenze kodwa sigcina ngo past 5 ukusebenza siqale ngo 7 sigcine ngo past 5. Ama numbers am at 078 544 1736. South Africa, Ningizimu Africa, Africa worldwide, mhlaba wonke jikelele. Sithi ke izandla idlula ikhanda, thokozani bogogo, siyathokoza.